فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. أنا ربيع قوتها بورنا لو تكتبوا كان شعبي القرآن عمي كان يلقى في أوجه لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله حبيبتك هتيجي باقي بينا ساكنه له أو ياك يا أو ياك يا أو يا يا باقي نعم
ربي تبعي بك سبب اتفاق مسلمانا بعيدك أنامية ده عيدة مسلمانا أنا بعيدة دي حمق يشرسز مسلمانا رقم خزع أنامي الدواء أمجي أنامي بدنا بعيدة مباركة وش طرف قضابة طرف بيقنبري قضابة جمال ربنا السند قوم هالو أمتي بدنا ودواد خيرها بكن ودواد الفقيرة بدنا خدي والميتيمة بدنا خدي ومجيرانا بدنا خدي وأم منع خوش سي بيس بكن ونها بكن أخلاقي خد عائلة خدت خوش بكن ودو أمني زاروك خو أوكي خو بدنا سنتا بيقنبر أبعي أناما أبا وهيك في عيدة ولو بعبادة درباس كي چنكو ما تدا عبادة كرنا الحمد لله بيجا صنع مكافأة خدايا تعالى بجينا بردست تمام مسلمان ومج خير وبركته ومحروم نكيك. إذا رمضان تمام مسلمان بيروز به خدايا تعالى بين ظلم وبين حق سام مسلمان تبع راكي أما هذا خدام عداوة تبع بيروز به. تمام مسلمان راجع تمام بيروز مبارك به وخدايا تعالى فاروجي بخير بخير نصيبه تاني مسلمان يروج وروجي كده خدايا تعالى جوا قبول بك ويجي ونكر خدايا باشرين بك خدايا وتبدا عيدات. الحمد لله بشتي مها رمضان بشتي سهر من خدايا تعالى عيداها كده قسمة تيمة زعف باشو زلقنا عيدا خربها اسماعيل باشقيا عيدا ميسيا الحمد لله أتمسخرار رمضان يزعف باشو رجع عيدا شيء كريك زاتا نولو باشي باشا حقا أف شكي جوية علي فهم زنتلينا تقولك أوكي أتاقو قدسي آزاد نبي ودبن ظلمي وأو كده بي آزاد منايش في شكل أنجح مسلمان ببنا بيرلك أتاقو أوكي يرشي عيدي مطام مع ناسينا نابنا عيد تشكي أو بروقلق بيرا هايا نالور تاني القلق ده بلا مثلا ظلمات شيني ونصورة الخطاب تركي داهي عمل ميزة نسقنطي سوري لصار مسلمانا برين هم تشتغل حقا إنسان يقول بياس مسلمان تجاري هذ لي رحتنا بويا يعني مثلا ده ميزانية سقنطينا يا لويا لدنيا وقت يقول براكي كي مسلمان سقنطي بيسري إنسان يقول جرشك مع نظام مسلمان بحقا برسقنطي يجبر دكشيني لخداع تعالى بيقول أقصى زمان دا قدسي وهم تمامي دولتي إسلامي تمامي مسلمانا يقول هردا برينا آزاد بن وأوجي جرشك مع نظام فبرايدي عيدا بيروز بكن وز عيدا تمامي مسلمانا الفلسطيني تمامي بن إشكنجادا وجن ظلميدا وملتي تركي تمامي جي بالخاصة بندي خربها اسماعيل از عيدا بيروز بكن Ramazan bayramını tüm İslam alemi Ramazan bayramını kutluyorum. Bu Ramazan sevincini, bu bayram sevincini bize yaşatan Allah'a hamdolsun. Bu bayramların İslam alemine hayırlı vesile olmasını dileriz. Tüm İslam alemi bayramını kutlar, hayırlı olmasını diliyoruz. Allah'a emanet olun. Öncelikle tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını kutluyoruz. Dolu dolu bir Ramazan geçirdik. Teravihiyle, Kur'an tilavetiyle, gerçekten ben Antalya'da ikamet ediyorum. Bayram için köye geldim. Nerede o eski bayramlar diyenler bu köydeki bayramlara gelmeli, kendi köylerin gerçekten çok güzel bir duygu. Hala bizim köyde o eski bayramlar demiyoruz, hala devam ediyor. Beraberce sabah namazına geliniyor, sabah namazı kılınıyor. Ondan sonra bayramlaşma yapılıyor, ondan sonra bütün evleri, bütün köyler beraber geziliyor, yemekler yeniliyor, her evde yemek yapılıyor. Yani bu atmosferi burada yaşıyoruz. Filistin zulüm altında, İsrail teröristin baskısı altında. Onun da bir an önce özgürleşmesini istiyoruz. İnşallah özgürleşir, Müslümanlar uyanır. Tekrardan bütün köylerimin bayramını kutluyorum. Bütün İslam aleminin bayramını kutluyorum. Size de teşekkür ediyorum. İnsanların sevinci ve bütün Müslümanları büyük coşku yaşadığı müminler daha da iyi kardeş olup bütün aleme saygı ve sevgi gösteriyor ve buradan bütün Suriye, Çin, Irak bütün Müslümanların bayramını kutluyor. Ramazan'ı bayramını kutlu ediyorum. Allah kabul etsin. Bayramları mübarek olsun.